ya an gore je bana mo ka bana roj long ale tin goro de kon ko mo kenem e wona ne roi ni gog ni tin ci bible kalat lo no chiga thok and wada the continent kajen generation down me ni ke chiang te ga meta consent no kon ni fantasy promiscuity tin dial tin chi relate ke chi correlate ka bible ka kan no kon ka tan chana men chi rai ko dalat chana je bain pin and đi chung nó còn ở nè trên địa bàn thuộc cái chuyện nào bị giờ có những mình nghe chuyện trên trái cho nên chỉ học cốt rồi gì cả mình chỉ cốt whisper cái gì đó cái chả lôi được cái ô jin wudamo ke jin chegamo ke jin gadamo brefant region ko brorit ko be ko tletika zela do den mede kum kwarga do men bi chonga bum ko ngaji cheden cha cholji yes kone dialatin Lincoln nó ngoạc cái này được có khen and then bana kan nok me mi chi char chi don rawo jiram me an imposter kiram me dong de shortly mi chi jiram me cha manipulate ni je ke cha ngedu charit kata me mekine ngaja ko me nok ni je medan wona ne jin bijin ran kwar kerso telo dwar me de kum kwar do men kenyam de lad brief testimony ka chanda me angu no re right ko bihan bene Christian me no re right cause a michaling chet ga yene ideal ko ken bible no re right cause a bible me chabana lao is chapter 5 ka revelation ne ko da la re shar ga da lono ko chanda tell okay unique character key behavior tell okay chanda mi chiang ka ja an medan liangan jam bible ma ban je news bible le je ko choyore da try to go down ran kor so je ka yene ideal ko ken tin tichim we mon gon to go kwaso me bible nde ko ne jackson de kon je news raja ka kui ngas ka dekora ko ngum me no ngare right course ka ngum me de nyok na ra me chen nyok liang me chen nok ke da tel ngas ka dono jana dan de kon lingwas me ka me ka news shako wal bangwan news wal bangwan bi ko ban kan ka wal baraw den
liang này chứ cái tai đàn này chắc liang này chứ cháu cái chua giờ con nèl nên xuống à rây chạm cái cho là đi nèl trên per cái nèl cho là đi nèl trên per cái nèl cái cho mình đi bia dollar cái quy meth con nèl indeed cái bia ring quarry bên chăm cái ring quarry ram cái ring was ni core cái ring jong core cái này jikian cái ring này ni dial Nathan lor cái nó quay Nathan Tony cái này Nathan dit cái chua lê cái nó quar when mon cái này kian nên chare dol cái bike kor ter karamen kot jo thorok cái này remde and bio man me cha gor ne book me cha gor as like allow again mishale metaphor ke oxymoronic min lat ka wana me lat je ko medan emperor allow kwar Jerome during the Roman Empire mi je kwar mi cho kor la lu ni jok ka jok thorok de bataniam and quaram bi jok thorok de bataniam and then bi jok ne ten content yong kor ne ko ken bigalo ben kor jok thorok ke yong kor ramen la quaram la teniam. So imagine cha a contrast, compare and contrast. Cha ni chang kwara kot nel ni Jesus kan kwar when monte kon. Ojen cha hell like a hero. A hero in Jesus lono kojen bangulel. Nedial tin bom antam ta kon ke kwar ta kon go wall out. Ta tar ko wa nedial ton lono gwaben ko bom dien bathok ka ba kwarian ma ba kwaslis ba kwaslis and then because kalaldi cause ka condemn lono ba ka condemn ba ka kwaslis ka kwarian mo cha wi cha dit nyal cha ka chol dit nyal cha chol lono ko bi mu belel ko bi ka rim kwari lono bi ka ben mis cháu chỉ Bible là đồ cấp bậc mục cái riêng nên trên con là quan liên ngay chân liên ngay Bible mà chân liên là ôn is imagery cái chân luôn nó ta để luôn nó something mình để ra chắc cái đoạn để chỉ chắc cái đoạn cònถ้ามันจะไม่จับพันมีจะทำมันหลอดจ่ายยิ่งเข็ดมียิ่งกวนจ่ายยิ่งเข็ดany was it any level any stage of human life chaga mention ng kasama so cha chwa dear along ka chang te ka chwa chara wol ne yes eneme bayik to ka na me batwok chen ko gwad lono jan dan ni cha jan bible le dan riet ro ka je mi chang dong chan bi chan bi la long deed tin kon te la mấy con đi thế đi nào là ring nào xong they ate the piece on carcasses of dead corpses lono the piece on carcasses of dead corpses kia dead animals till la con kai Charles Scavengers take a đi thì là ring nào là con kai chăm Scavengers thì nó cái ring nào so con đi thì ni wa ba cái chol lono wa kan bega mu karing nat cha gor non so jan Bible dan ne me chaling me riat ro ra ga jan khaton de kon ling so mariat me tie ko me loy na jo ko wal dong de kula gor won ne but I have to protect my calling tai dan ni ko mi chaban re chara ga je ko chira de ban chi do de lat
เมื่อกี้นี้เมื่อคืนกดกันยี่ชอลสันเมื่อเราเดินมันได้คนยังไงรวยนี่กูนี่กันรวยนี่เจ้าชาลาได้ยากชิคกี้พายเป็นแค่รถเดียนชิคกี้พายเป็นแค่รถเดียนจะรวยกดจะคนละทั้งวันล่องถ้าได้คนกันเลยมันเนี่ยโลโนไบเบิลโลโนจะคนละดูนั่นบีในทั้งวันโลโนในดินชากอร์เรย์รวยกดโลโนบีในทั้งวันบีก็รอดเดียนเจ็ดso kan teacher kan titin bi ka rodian je ka bi ka ne tong wan bi kan ka takadwal bi kan ka pin go ne ba rwai ni tin nok kan ke tin lip kan ke ko bi kwarian ba ban ba ka ban woi dai chari ken ba ngas dien lo no ka ngai ngwa ni te ko ken chit ke bible ba ngas dien ba jakadak ka kwi jamo lo no bi ka chwani dwal an dwal lat ke dwal tel ngas ka chawani dwal chi ka bute chi ka bishop shang kwara ko chawo guardian ara bi ka ti jok ara ka ne dwal ti ka ne ko na tel ngas so jin lo no bi ngai ju be jakabum re right ko no near the den chawo na the kingdom of god must suffer violence mi kono gwe kone medan mi chud mi chale John the Baptist me chaben ta John the Baptist chale John the Baptizer they beheaded him and then they brought his head with a platter don't know cha John the Baptizer don't know cha lele don't know cha ngok de cha ngok and then cha wi de cha no kha sak ye mo ngai kone ngum me tuok medan brief story He chang dab ka Herod chaban Herod Antipas mi chang dab ka daban chamulan chi nyadaman mi chale Salome awajan chaban awajan doin wa doin chi doin ke je cha doin awa mi chale cha doin ka doin mi ber mi ta kore ke consensual allow doing me te kore ke ler wa me che ben doing long che loy ne ni dial te kon visitors can distinguished guests te cha invite would cha le erodom wa cha loy dien jakatet cha loy dien ber ke doing che doing ke je wa the doubters dance so what me che doing che loy the ted erod Antipas Mela king ka Judea and then chai yoga one ne chanyadaman chi nyadama jin me chloy to ted along on me che jet Salome me chloy to ted along on me ngum gori gwa me chamula charin chawa ka man che wo yoga ne mama an cha thi wona ne ngum me gora mà chắc được nhà gói này nè mà qua cô Herod cha vô nè chỉ bu duel cái check the more Philip she be khai so na mo cha lo Herod cha lo ko long ko nè cha pin check the man bây giờ check the man check một quả bo mi cha te do mi cha dân này chứ why not don't know they enjoy quá sao mình để con mình trả gót giấc cả khuy nát dần en là lẹ so quá sao mình các bộ kinh trả lời Matthew I mean Mark show ka warngwan baskel wana ka janara with bangwan Jawan cha tanya lia John la lek chukwan Herod mameling ko cha shod Yesu ke kanas chu tanas way ya John in lek jailis kujamo let long tete ke kujamo
lat long titi kaje kachu tana elari Elijah ka tana guk mi chetke gukel ka guk tewal so what me they try to brainstorm about tie down to Jesus and the message in John cái nhú nữa tai chứ ben cái Jesus cái mấy chi Herod cái liền chúa cha John me cha ngot Jairus cái me dan chi Herod right jak chi Herod right jak cái chùa John wa khap cái chùa giờ kan chùa giờ con lạc duel liana cái quy Herodias again Sheikh Herod in la Sheikh Damani Philip ko chaja kwen ka keo chi John Herod jogi chi chuong kaje eno bi Sheikh Damor kwen kaino chu Herodias take a tear Herodias take a tear bia phalaga tsang no hare da nuan Herodias take a tear kaje ka gore nagde ka chua tel wa ke o dwal Herod ke John ke o ngaje ko ngaje je quan chung ni chawo chu Herodias lo no chetede chua take a tear ke John có đu no Herod dwal ke John ko ngaje John ram tede John ram quan chung ni ke o dwal Herod ke John ko ngaje je hi quan chung ni mraro ka chue je gang ke kala no ke o be John ling a chen ni min la ga ke liang roi ni ke job chu Herodias gwa je ke chang tima dapa Herod meche mit lat ke qui both ni kuma kade kane both ram ke both which ke ji Galilee ke meche nya Herodias benduth niam nat chu Lord Herod kane jal jaka test ka chu kwar nyamamo joki tieja chu kwar nyamamo jogo nane tieja chu kwar nyamamo joki tieja kamo gori mo ba je kamji Hura yaj ka top mo bi tiejo mo biteka ka mo waja kamji achang ni tang kwara ada ka chua wara chua man wotej hi lengu mo ba tiejo ka chu man loji tieje ka wijan la la nien wasamo chua lo jok ka pes ka la ka kwar ka chua je jogi han gora o biha kam wijan la la re tak chu kwar loi de ja salong ke chu kwar loi de ja salong ka ke khui ya ke de min ya na ro ka ne jal ti te ke je ke ka ne ji nuk and kana janno kana jal ti jakel kana janno be kana janno dara right de kanyal nyok kaino gwadamo chwe lat keri ka gwadamo chwe lat keri chwe lat keri megang je jak ka wo bo wijan wongok wonu chua ka chua wijan wongok re duel yana chua wide no ka
cái thạc cái chùa je cầm nhal cái chùa nhal wo cầm man mấy chỉ giác John cái linh chú cái bên chú cái point năng cái chú cái dấu coi. So this is the end of John the Baptist. John, he went through the tragic and unraveled moment where they done made ladder right course. The word they wanted to bad the no persecution chalat cha John cha goy. Lono to dinner can network Mijiran court crystal by ye going by ye check but one bakalaji. You know, Lono between one bigger talk. Brwine to one to bag bigger talk. We can't we can't Bible. Rono Banning Jagan one and she took one take a talk. Take a wood Michelle John has. John has Malono Medan Ramkel Kaji Catholic. Make a king Ji Catholic take on to Latke Ji Catholic chair from where you were chicken to go. John has Samuel Lono supporters. Lono Sharibol against the church government, church administration made a Catholic. And then with the child John Asmo, John As was killed and burned at stake. Lono Jen Cha Pointe Cha Wang Tick. John As Cha Wang Tick. And then Cha Benaram Kelatam a reformist, they contagion Catholic. Ngay con about one and Stephen ka Bible make a book a group rogue group care robbers te jal kel ke wood Charlie Apostle Paul what they done can road and read ke 34 AD lono cha wudmo cha banak cha bu ko pam ci ko nga jo tin ci tok kaje. So all of disciple of Jesus can dia lono chakana. Tiga wun shala Polycarp lono ramkel re waj mishal ismadna lono jan waj mi taka capsules ke te de kwarka wade dane rich Roman Empire. Chawa is madna wise wheat incense. Kojan take a hawk to take a fuel the la fuel can a wanker and then be wait by mill. So chalkaje is wheat incense. So Guatemala take a wood Michelle Polycarp jen a farmer. Polycarp a yen date. Tenajan kadit. But then Polycarp a cushion. Devoted cushion. Michi kana goro na ne bakot bagak. Take a chankel me hinawa ka pist. Lono chabo pay chari alaka. Yawok chakanak. And then she natum one take a ben. Wadamo Ramela Emperor during the Roman Empire. Ramela Emperor Kajan Wadamo would Michelle the mission. Nediaro Dendol. Latke auctionery, Latke auction, cock statue, ne? The Lanyang quarry, Tinchirwich, Tinjuridian with Kajiro, Lono, the mission, demand being worshipped. Janagoro depart. Go Janicha query me, tell me with your golka outside of his mind, Manyodo and a dinajan kaja. Janagoro depart. Chasta chun don't want but Shagarialago quid. A lot through to go back up. And Guazama make you wouldn't much a ben. Kashankal, she don't want take a dollar. Menchanen, she don't want Lloyd and Jacklo. Chagori bar persecute here bargain. And Polycarp, would Machala Polycarp. Chawa Polycarp is the father of the Christian. The destroyer of the Roman Empire. Lono chawa away with him, chick a protest. And Guatemala, the dominating content la pro
advisor ten la te kel ko kwar cha yu ko jin go ro di ro du dit even right now no chai bule bui and then chai bule yong chi polo kha che riet che la cha wo 86 years this God has never done me wrong why do I need to rebel and forsake angude koda de kula lokajam tak run di jan badak he has never done me wrong I never get sick no nga ta je on kwar ni kot no again you of more nyin ne ka dial tas to no me chere to me chakalat that is a confession right there then cha khofala kap cha leldi cha pala kap cha kap and then they captured him cha nang cha was tortured and then he was burned at stake cha wang atik ke kari hit kita so kingdom of God suffered violence John the Baptist major order yet gonna get reading and they beheaded him cha nak lono cha wi de cha lono kantidial shiga to an ramlaran kwar kirso miki lare jiran kwar Jesus bitan one bigger piece near criticism atenebo kul gada chakthya but me jiran kwat kan criticism ate bika jagala gowna ken go win mon me cha criticize ni cha chi me chom cha ja pe ke la wo goy kani je ne ka for example ne ka nyal medan ka no ri la wa nyal mi che la gor ke che la kwen mtele ne de ko kien ti rien kore la ja gu ji nya mo ne chi nya mo go lo kare loi de kula no ku no wo ji ne na yo mi chi na ku lo wo lo no bloi du be bloi du ku la te bi ngai de wo na ne cha ngap cheo ko ka nyal ka cha ngau wo ka cha ngau wo une chop gu die ke une chop gu diok ke bakel one yam alloy do test so the same thing like right quote micha mitala ne te ku ja challenge ti micha criticize lo no cha kon de je ke go ya lo lo no ti dial te ne right quote ta kala no ko ti dial te bi ga lo tho lo no sha John the Baptist with the ngok cha Stephen Bogapam cha wun mi cha John has ko anaran ka wa there was michi right quote michi teach ke ka wa there te ro ji Catholic allow kingdom dia na ne dan michi right quote michi teach ke any question michi teach lo no ba ju ku ju ti ka against right quote ka michi na la thok and then if you tell the truth ka comment cha gor ka Bible la wa ba bi me drive bi me could bi me tel ma kan moy piu ba leb ba ri ti je men me cha chun men me cha kamra according to the legend ta ton la ji Catholic la kan ka le so kan ti dial tene la kan to men da den video nyam men da den John the Revelator bo lo no yen cha khan medan chawo yak wi du la kam cha la Patmos kela de ko tu groin kos chawo yak wi du la ka Patmos kela de ko su ko to go to lo no tichi Bible khalat John the Revelator chawo yak ramedan ne wo je yak again wooden che kon chu de leng mandan Emperor Domitian Ramkel me jenni he demand being worshipped like a god why jenni de palalakos and ko jenna garme charaje galaw a genius ke intelligent no cheng bi jo te dial te kon te la le de ka torong ko ne de pal but ko kan right ko la do ne baran human being ba pal chal chete de kan na makana o goda chiga chu game rechere kan John the Revelator ke John Apostle John me nok yi te je long ja gor ka Bible to no cha chu le chwe ran chu yak wi zul chwe ra garme chu exile wi zul ka Patmos me che John exile do no ko lo go ne yeni
ko John ko now influence ko chabe pal lo no me che John che wo ko exile ka we do la pen mo John ken ko da pal lo no John ken ko da pal lo no chu mutede ji John lo no che cha wo kam news news la ko na kwen contemporary Bible when cha kame John lo no be news be jagor cha we news done me cha kame ko na Jesus lo no chi ko da wo kam news rameda na wo yak historical rame wo yak ka traditional story rame wo yak we do ga won mishale emperor the mission allow Roman emperor ko wa the one so nambala la nyam tidike story ne te nyodo na ne ko men che chaltin ke chang min gore blat mi chang kini char ka loidu la berar ka lebdu la berar cher ka du karamala dor mi ku Bible question twan ye chare rami je ram go ko jen ko open our eyes ko bana Bible bana je kwan bana je nga jo me lode ka mi chit ka no mo lo no ram la medan te garien sa kon la medan cha wo chi ne den kon tin lat ke ti bag ke dong de ko tong ho de la chi ne de la ke ti je ka kwi ka mo go chi ne ti je te ke roin mi cha kon lat gargoal ko la roi gar mi chi te ke chanta mi chi te ke 17 years old back then ke 2010 kwe and then chi ko 2010 2009 chi ko mong kana gar mi da dien ba me rije na cha wona ne gar mi ni la ti che la swear la ti je ka la he has a filthy mouth la jena ram mi te ko tong mi je chi pa to wood ka wai ti ne o nei la ti je ka la ke nei la ti je ka la ke nei la ti je ka la ke nei ti je question me ke ju ko le nyok ko chere me ni ka ne just ko family ene ba